Немец бізге бір айға да бармай, қазір жеңіп қайтабыз деп кеткенлерінің хат хабары да келуден тоқтады енді. Бұл Гитлер дегенлерінің танкысы, самолетлары бек көп деп сөйлей башладылар. Басып кіргеннен кіре біздің жерге. Я Худам, мәрхәмәтіңнен ташлама. Суғышқа шығып кеткен ерлеріміз есен емен генә еріп қайтсалар ярар еді. Енді шығып кеткенлеріне бүгін 11 күн толды. Қайда екенлері де белгісіз. Хейбулланы айтыр едім. Хат яза білмесе де хат яздырып жіберер еді. Миңа 2 балам ақыт. Юаныш болыр еді хат хабар алу. Бұл хүкімет не айтуым? Ол менің умарташы Хайбулланы соғышқа алып, нәрсем айтарыға ойлы екен. Оның бет ғымыр бойы ауылдан шығып кеткені де жоқ. Мылтық дегенінің қойсы яғынан тұтарға екенін де білмей. Не тура, не қиыш ата білуіне еткенді жоқ. Ахирет, Эйлахым, ярялиде екенсің ахирет. Исен соғына тұрасыз ма? Егре пішіп біттім, кеуге шыққан бірінші айымдағысыман. Абдулла құлларына келіп кірген шақлар іске түсіп кетті. Отыр әлі, отыр. Бүгін түнле білен қаладан Абдуллам телефоннан өзі біздің почтаға шалтыратқан. Тіге, қора қоян Мәрзиясының қызы Сәрверге туры келген телефоннан біз істерлілер барыбызда Раевка станциясында ятабыз, шуның ішкул бинасында деген. Хатынларға барып ейт, бүрік біздің янға келсінлер. Ашау яғы бик нашар, ашлықтан шышыну дәрежесіне келіп жеттік деген. Мында жиналған халықның исәбі хисабы ұшыты yok деген. Ашау яғы нашар деп қабат әйткенді. Бүгін ертеге фронтқа шығып кетерге тұрабыз. Әлі керейленіп қайтабыз, әлі yok. Хушлашып қалырға хатынлар білен деген. Ей илахым кәрим, бар екен күрәсілері біз ахиретке ем. Әйткен бит пұшты Сәрверге сіңілім, бір үк келмей қалмасынлар, бітәбіз yok иса деген. Міне шул сиңа ишет яңалықны. Сәрвер, әлі сиңа келішли, Қамар бабай зифасына, Шатан Рейханға, Вәли Әттік Мәфтухасына, Зәйнәп апаға, Басыр абзы хатынына, Әсмә сіңліңе 2 суарасы рәхми хатынына суғылып шығарға үлгірдім. Әйе сіңлің Әсмә ушақ мен ямалына кетті. Барсына да мұнда келерге құштым. Қазір жиналырдар деп ойлайым. Кімдір үйде, кімдір іште еді. Үйде юғының ішлеген жеріне бала шағасы шығып жігірді. Елаш тастық таш үй сайын. Әйттігі, Шатан Рейханны әйтем. Нишіне яғып та жіберді. Меңлі байымны көріп тойған шашатыр ішінді жер шетіне қәтлі барам дейміз. Кән өзі, шатанлы үй ішінде егірейінді мені. Әйе, мен әйтем, әр кімнің өз мұхаббәті өзіндәдір ендейме. Яңа Шабатаға істеп тіп салам деп қалды. Шабата шемишерлерінің әмир ауылынан бет бұл Шатан Рейханны... Тоқта. Әйе. Сен сөйлеген арада, мен шуны ойлап алдым әлі. Әйді председатель Хади абыға барық, аңа селек Абдулла шалтыратқанына кеңеш сұрық. Тоқта, Сәрвер. Сен ол шалыш Хади турында бірген әді фикір ерте білмейсің екен. Өзі біздің арадан шығып, сәнектен кірәк болды да.
Әзір бит ул хөкүмәт кешесе, аның бөтен уйлаганы хөкүмәт файдасына гына бер каяда бармыйсыз диюдән узмаячак. Көтик әле ахирәтләрне киңәшләшик. Кем бара, кем бармый бит, анысында исәпкә алырга кирәк. Шулай шулансы да. Ярый, җыйнаулашыйк, киңәшләшик. Мин риза. Эй, мин әйтәм. Абдулланы әйтәм инде. Утка да тыга инде бу мине, суга да сала. Соң, үткән җәйне ирең Тәтер авылындагы кызбану белән йөри дип килеп әйттеләр бит әнекәем. Шуны ишеткән көннең кичендә күз башын вәч тырна бетердем Абдулланың. Юк дей, нинди кызбану булсын ди, юк дей. Шофер булгач, атна буе шул тырналган җирләрен кара Абдулла Салихулга буяп йөрде мискенкәем. Эй, тырналганы күренмәсен диптер инде. Үземә дә эләкте инде ләгүн, мин тегене сиңа әйтим. Алып очырып тора, килеп өстенә кунып торам. Ул алып очырган арада тырнап өлгерәм. Аннан соң алып очырган җиреннән сикереп торам да тагын килеп кунам тегенәргә. Кунган көйгә үк тырнарга тотынам, ябалак кыш кебек. Эләкте инде, эләкте, икебезгә дә эләкте. Ирләрне кем белеп бетереп буламысың? Юк ди, антлар итеп туктады инде менә. Барыйк әле ахирәт, барыйк. Ат булмаса җәүләп булса да чыгып китик күтәренеп. Ичмасам бер тамакларын туйдырып кайтырбыз. Аннары соң мин әйтәм, азга гына булса да үзебезне дә бераз сәрмәштереп нитереп кайтырбыз дим. Синең уеңда җыен шундый шурым-бурым булыр. Нишләп син аны шурым-бурым дисең, эй? Соң, шул кирәккә чыгабыз ишинде кияүгә. Аннан башка яшәүнең нинди рәхәте булсын дей. Янымда чакта да ирдән туйган көне дә төне дә юк иде беләсең килсә. Ярар, булды, җитте. Шуңа хәтлек кенә булгач булды. Эй, ахирәт булды дисең җаным. Эй, ахирәткәем, барыйк ахирәт бар. Киләләрме? Киләләр ахирәтләр. Әйдә бар кошал. Хәзер Бабал, ая бүтәннәр, соң барыгызга да әйттем бит, хәзер үк сәрвәрләргә җыйналыгыз дидем. Мин монда килгәндә юл уңайына тиеп килдем. Хәмид бикәсенең 5-нчегә баладан кытылганына айда юк, эзлегермен дип курка. Бармый. Ике су арасы Гаяз хатыны бричка белән калага иген ташый икән. Транспортка киткән. Басыр хатыны 3 чакрымдагы сыер фермасында маллар карый икән, ул шунда. Эй, Зәйнәп апа авырып ята. Этек Вәлинең мәфтухасы нигә бармаганы менә әйтеп тә тормады. Ярар. Җыйналганнарыгыз да җиткән. Әйдәгез киңәшләшик. Урындыкларында әйдәгез әле ахирәтләр. Әйдәгез әле. Әйдә, Сәрвәр, тор әле яныма. Ахирәт кил. Олтау булгач, бер ат җигәргә кирәк. Минем аяк шыдамас ул хәтле юлга. Эй, туктале син аякларың белән. Ул Раевка дигәннәре кайдасың, ахирәтләр? Тимер юл станциясе ул. Менә Уфа белән Шафран арасында гына. Минем Абдулламны шунда балалар йортына биргән булганнар 21 елны. Абдулламаны зур станция дип сөйли торган иде кызлар. Бик зур станция дип. Минем Хәйбуллам 28 елны шул Раевкадан Шакирбайга товар ташый торган иде бит. Ярар әле, Сәрвәр. Читкә кирип китмик әле. Ахирәтләр кайчан кузгалабызсың? Пешеренергә, төшеренергә кирәк. Мин 4 тавык суеп пешереп алам, күбидән төшү күмәч, ипи пешерәм. Әйдәгез, 6бызга бер сарык суйдырып, пешереп тозлап алабыз, Кайсыбызны кын суябыз дим уртакка. Ярар.
Bizning uzgan yılgı piştirgen bir zor teke var. Etiden şunu suydurtup altığa buldururmun. 6-7 tiresine kilip alırsız. Bazar hakkı bilen akşada alıp geligiz. Yuğağız kaytkaş birisi. At sırarga barga kireptir bitinde. Ey, ул şalış hadi bir mesatın ahiretler. Sen, benim Abdullah bile bitti spırlar idi. Hadinin sina көзе тишip yürgerin bütün ol bile bitindi. 3 yıl ilik fibral buranında senin Abdullah'ını kekiri tıkırıkta başı bilen kürtke tıkıp oynağını biz de bilemiz. Şundakı tezirek yılmaysan bugün. Hadi bizge ad birir idi içmakta. Sen Uzun yılmay. şatan bitmin şitirlerge yılmayır kata. Yarar, yırmağız ele ozlar kızını. Bizde hazır hadi kaygısı da şurtum kaygısı da yok. Eyde biz ki. Hadi yapsın kile. Durumu da. Kopkazı. Hadi yapsın. Mağız değil, oturun. Mağız değil. Selam bile rızık buyurdu. Sen misiniz şiverkeyler? Allah'a şükür. Evet. Sen ut hadi yap ziyut. Eyde kil otur. Otta iş vakıtı. Nendi otur oluyor otağın? Kim sizge rüksat etti? İşke çıkmış yanında jinalırga. He? Yalanda buday kıyıla. Tokka kaytkanı kızıp yana başladı. Siz mi da? Hele işte satıp oturasınız iyi mi? Ne geçti durun siz? Sen niye bizge okırasın hele kim prava bizi biz saldattılar. Hele irilerimiz soğuşka çıkıp gitti. Bugünkü kinde Raifka stansısında aş yatalar. Mine şunda rizık iltirge barga uyluybuz. Davay! Bizge bir jigilgen abdid. Raifka'ga katlı rizık diye biltirge. Nindi Raifka'da, nindi Jiguli attı yoltağı, avtomobil gerek mi sana? Ottay iş vakitinde distelgen hatın kız iş taşlap avuldan çıkıp gitsin mi? Uyat degen nerseniz, namus degen nerseniz koyda sizden. İkmek gerek frontka, ikmek şiverkeyler. Bizning irler işlegende bek şepler idi. Nerse? Hazır elle avuldan çıkıp gitkeş gerekleri kalmadı mı ni? Korralı Sinan'ın işek bizni kısıp korkutmakşı bula bit, Şalış gözünü okaytıp karama mina. Korkmayayım sine bil. Bilmesen korkmayayım. Nerse? Elle olarını kireylenip koytmaslar deysin mi? Gittiler mengilikte derge itesin mi? Koytırlar Allah'ı buyursa koytırlar. Koytırlar Allah kesin. Mine şunda nerseler eytkenin iyisine çürmesek mi? Heydir bizde, çürü bizde. Gözlerine nişik korarsın iken ol vakittalarının. Hey, şiberkeyler degen bulatağın. At jelli bite, at jelli. Kimden deginsin? Şul kınıtını kolxozda işlep, ilini yoklap soğuşka gitken arıslanda yigitlerden at jelli. Gırliginden ülersin billah. Jellemeyim ben bana var ya, jellemeyim. İkmek taşılar bitatlar kalağa, ikmek. Frontka ikmek gerek. Sizin irleringizge. Özünüz eytip durasız mı? Raifka'da aşağı talar deyip. Başıma kopla, otunu. Sun hükümet, o şatada olmağaş nerse deyip alıp gitti bizning yerlerine. Suğuş bulan ite korsa degen zapası yok miken yedim o hükümet. Sen de bana var ya. Oylayı bilmegen başın böyle hükümet işine tıkşınma, onu tikşirme. Bek köp söylersen, gitti barda olur başın telin arkasında. At yok sizge. Bir nindi de Raifka'ga baru yok. Taralığız kazdırık iş orunlarıgızga. Babaylara ikken. Gelir aldından çıkarın oyla degen. Siz de avuldan çıkıp gider aldından terek kaytıp kırığız torunda, bala şakalarıgız torunda oylağız. Men barmışız deyip ayttim. Şunun bilen bitti. Taralığızı şurunlarıgızda hazırım. Menim iki söylemegeni bilesiz. Kızıgızga naşar bolmasın sonundan. Şol!
Kal da indi sen Münevvere. Hadi da bit urunundaki kişi. Kişinin ko'ngli kalır deyip de uylamışsın içmasam. Ey Xudayım, qalmağa tağın suğuşqa gitmey əli tüzer. Bir kişi kirinməsin əli hadi. Hazır onun tüp türəgi biz. At da yok, arba da yok. Bir sidetilden varırız diyen rıhsat da yok. Ya, nasıl taşlıyız indi hazır ahiretler. At da yok, arba da yok. Altılaşıp bir arba yanında atlap da oturup da bara almayız indi biz hazır. Her kim özüne özü hoca degandeyge kaldık biz. Min hadidan rüxsat falan deyip durmayayım. Irtek, azık көтерем de yolga çıgam. Mingli bayımны bir tuygan şaşatsam ölsem de ökünmeyim andan. Reyhan abla bu ayağım bilen koya barga çıgasın sen yolga. Sen gazabı gur gazabı dilersin. Kapışık көтерip isen kişiye de ağır yol yürüvez. Baram bulgaç baram. Pişen şapkanda bir tavuk bilen bir şilek bulamığa şeydi benim mingli bayım bir oturuda. Tevligine 30 şakırım bar alsam 2 tavukta barıp jitemeli min Allah tilesin. Ulim emeli. Eğer de ulerge yazgan iken min barıp jitkeş ki de ulem. Mingli bayımın aşatır için min rayıf kılağına tügel. Cehennemge barıp utuşuna kırıp giderge de riza. Rıhsat yok bit. Kitun kiter bizle o. Hemen qaytqaş. Rıhsatsız çıkıp gitkensiz deyip türmege oturtup puysalar. Ey sileysin sen. Sen min yamal. Gımır boyu tuzsuz siledin de yırdın. Soğuş kalıngan aşirlerini aşatırga çıkıp gitken için türme bula demini indi. Git. Hadi korkutağına bit o. Gitmesinler deyip. Mine sen özün asına uylap kara. Sen de iş bala. Ana Reyhan da iş bala. Münevvere bilen min de ikişer. Ana Esma bilen Zifa'da buna yok bala. Esma düşmegen kilim bulup kaldı. Ayda yok yav kuyununa kırganına. Zifa 2 ay Abdullah'sın yurtqa kırtıp yaşap kalganına. 2 ay sizge. Bir ayda 12 gün. Irinin jünlep temin de bilmey kaldım. Ey. Yarar. Reyhan bara. Server min barabız. İşeğimiz. Tağın qaysılarınız bara? Min de baram. Ey. Benim bilimde orta bıraktıra. Buna tış çıkara belekeşin. Münirimnin eşi kite. Min kalırga oynam ahiretler yan. Min Kalma kurşu barıyık. Ukunırsın kımırın boyuna. ey kurkam şu min ey. 30. yılını bizden kurşu Gali Tokay'ını kıpığı bilen alıp gitkenini üst gözlerim bilen kurgen idim min. Bir güne atnaydı kilim bulup düşkenime ahiretler. Sen korkkanını silip dağında nıgırak korkutmayın diyorsun. Barıyık eygine barıyık. Ey şuna giderek server kurkam bitme. Sen yergine misiniz? Ubaydullah sen. Yetim koşmaları. Avul gürlüyende. Uram doluymuş miymiş? Kızım kiyevcanına barga jinasın iken. Siz şu yol hakkında kengeşleşik edip jinaldınız mı? Cılamağız balalar. Hazır indi soğuş başlangaç. Nuşa bilen mihnetke çıdağız gına. Bu soğuş diyen nemeste yıldağına bitmez kaşı. Gitlerini bir tane tankları bilen tuttatırga gerek. Tuttatkaç giriga vurga. Giri vurgaç çıkkan jirine hatlı kuvarga turu gelir eli. Şundan sonra sası önünde dümüktürge gerek. Ay hay balalar. Aldağı bir neçe yılda zor ağır işler, kup kanlar, arslan gibi yigitlerin başlarını salılar, bitmez tükenmez nuşa mihnetler var hele. Aldağı German soğuşunun başından alıp azağına hatlı soğuştum. Bilen mi innimiz bilen soğuşunun nerse ikenin.
Hükümet başında oturganlarga da, mıltık tutup atakaga yürgenlerge de Xuday sabırlık ve kuvvet versin. Raifka Timir Yol Stansısına at bilen yürüyen halık isterli tamakka Timir yol bilgeçkine tuttaldı. 33. yıldan sonra. Yolu nişiksin eybet mi? Eybet mi deyip? Bizden çoktan yolların bilesiz indi. Tavda taş, arvalı atılları. Birekte paramalı urları avır. Ol Raifka kabargan David. Ur artından ur. Arba yanından atlauda avır. Ay hay, anda üzülgen kamıt bağları, tertevaşları, atların bükreygen yanbaşları, Xuday qağına aşanıp ütüp bulmayın olurlarını. Solu aşağın jılgır atlar kirekke, nık tegermeşli moylangan arba, düncan ucasın kurgen güçlü bilekli ircivitler kirek. İn kiregin suramit digende suruymalı. Siz aytmışsınız da, nindi atçı gerek öylesiz. Kildi gitti atçıga kurmagız, Xodidan şabim sırağız atlan. Xodi bizge oddiru tugel barıga da rıxset etmen. Bar mısız Raifka Xodiysa? Biz kopşuk ko'tarib bulsa da barıga jinalabız indi. Sen nerse ettirsin iken? Xubaydulla abzey, sen bir dünyanın eşesin teşesin köp көрген kişi. Mine eyteli, nişikkine barıgasın bizge atsız kili şul qahar tişken Raifka'ya kadar he? Ey balala, atsız işiniz cehevge kalabit indi bulay bulgaç. Cehevlege yançık tavır digende siz iki pıttan da artık kuter almışsınız indi. Olcırak zulga iki pıtta bir gavur indi. Arkağız bilen de, biligiz bilen de, ni kuresiz indanda. Ayaklarınız ne etken de yıksılarlar mı iken? Nişikkine bulsa da bizge barırga gerek Xubaydulla abzey. Eğer yerdem ite olmasan birer kengeş ver. Olaysa, mına nişi gittiniz siz balalar. Birer jingilirek arba tartırga tulu gelir sizge. Birinciden küterip paras tugul, asıkını kübrek alır bala. İkinciden bütünüzün jügü birge bulur, erkils gibi gerek itip barışsız. Etkeye, arban indi arba, koyan arba alayık. Son, ana bizden, Hamit'tin bit, eligine yosa bitirgen, belekey furmuna var. Şunu üstüreriz. Etkeye bitti furman ol. Tigi şigenlerden alıp kalgan atını şigen deyip yasagan furman mı? Şol indi şol. Heyallandı bitindi Hamit'tigi. Belekey almaç var. Bir yana müziğe sakar arbağa cigen deyip. Kızım, Server. Sinan'dan barıp sıra yarayma. Seni bir jarata ol, birir furmanın. Kilet altına kişi görmey turgan jirge yaşırgen. Birde bilen tegermeşlerin Selidol bilen baylap bulaşaydı. Birse yarıyda bir. Son sen de var sırarga. Eye. İlk kafasına korkutturmasın da birir. Sul hatlık iskede bir mesket ağam. Yarı balalar. Min titim bulmasa. Hayırlı yol sizge. Rahmet Xubaydulla. Kiyevlerime, avuldaşlarga minnen selam eytiniz. Tere İsa'nın eylenip kaçsınlar. Harale, hurra deyip Atakaga birincilerden bulup götürülmesinler. Kişi ortamdan rak cıgırıga tırışsınlar. Zarar balalar, Allah tafsir. Yarı Xubaydulla. Rahmet yoksun Hakiretler, pişirinigiz tini buyuna, ertengi saat 4'te kuzgalabız. 3'te barığızda serverler yurtunda bulığız. Rizıklarınız köp bulsa 2'şer tapkır kelirge turkileşiriz. Eye. Öyle sen de barığa itesin indi. Ey! Koş! Osmaslar hele! Min de baran kızayım! Ahiretler böyle değiller! Eydegiz ahiretler Allah'a taşırdık. Yişitsin.
Дидим ойланған. Мен ямал жоқ бит. Кетер уақыт жетті бит енді. Тәрс эшлейбіз. Бармасқа болғандыр мен ямал. Ярар, келмеген кішіні қазір үйіне барып ізлеп кереге біздің вақыт yok. Кетебіз, онардан башқа кетебіз, әйді. Әйді ақырын. Әйді ақырын. Міне нәрсе, атқа үйленген қатындар. Біз сәрвер білен тәрті арасына жегілірбіз. Екі келін арбаның екі яғына бейленген баудан тортырсыз. Әйе, Рейхан, Ахирет, сен енді хәліңнен келген қадар арбаның артынан үтерсің, ярыма. Түбән таба түшкенде тұтынып та егірірсің. Енді мен айтам, ілгір алмай башласа ұтыр да түш. Ярый ахиретлер, мен шулай итермін, ұтырып түшермін. Яра, шулай итерсің. Я, әйдәгіз, қозғалабыз ма? Аллаға тапшырып, әйдәгіз. Әйдәгіз, қызлар. Таң атқанша қозғалайық. Қозғалып кетсек. Ahiretler, әйдәгіз yol алдынан bir dua оқып алы gelі. Оқы Райхан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يرحمنا من الله. Әйдәгіз қызлар, әйдәгіз ахиретler. Әйдәгіз Аллаға тапшырып қозғалы gelі yol кішісінің yolda болу сайдырыз. Olmaz, тұттығыз Әйдәгіз. Ey şeytan! Araplar gına bulduk, hadi gile! Ey Allah'ım, қойдан келіп шықты. Sen misiniz Şimerkeyler? Нәрсе? Barığa tevekkellediniz mini mindən rüksat bulmasa da? Tevekkelledik eli hadi. Hıt utur, hıt kes, hıt tırmak alıp barıp ya barbar kitemiz. Yerlerimiz aşağında. Hey! Мына бәрі, сені старший болырсың. Мына тігіне, әлі. Қоя қойым сені. Міне. Мына сізге барыға рұқсат деген справка. Барығызында исім фамилиялар yazılған. Yolda, ауыллара шауызғанда. Я болмаса, barıp жеткәш бірер милиция falan бәйленсе, мына шушы справканы көрсәтерсіз. Керек болса deyip yazdım indi. Hayır, kim gene bəylensin ikenin sizge. Mına var. Ha, mına yaptı. Erse. Men yamal yok mu neyindi? Yok. Kurup tahırsı. Siz meni aşı saklamağız. Anlağız mende kişi deyip. Yigitlerge menden selam aytınız. Sen sağ yürüp,
imgenmişe kaytalsınlar. Herhalde Allah'a tapşırıp buzgalı. Gitmegen sizi Kerem ağlama şükür. Vay ahiyetler. Sen bu sabı balanı nersek edip yolga aldın mıydı? Yol bittik, zon, sabı şıdar mıyken? Anla yolda ağırıp olsa. Ey Kadir. Nişlep düzmesin deyindi. Tatar balası bir to. Hay Allah. Ey. Nişikkine düzeli ol. Ey Selahattin'imnin şu balanın yeri başlağanın indilerdekine kurası kilgen idi. Siz ahiretler. Karşı kilmediniz indi bu balanı alıp bargamga. Hadi. Yarar indi yarar. Hadi biz kuzgalı indi. Bana böyle, Servet, siz başırak bulup varız indi, yarı mı? Yok, parga tavuş çıkmaslık edip, tatu itip yürüp kaytınız. 4-5 günden de artık gitmesin seferine. Biz kaçırmışız. Yarar Kudayınız rahmet diyorsun indi. Eyde balanın karşına güzel min yaman. Sen Reyhan dağıttan öteşirse indim alay hemen. Eyde balanın karşına. Dostlarla başına Bigrekmiş yine biteli, bigrekmiş. Eydetin dağıttan tutarsın. Eyde kız Allah'a tapşırdı. Eyde kız Allah'ım tapşırdı. Eyde Sadri Kamal. Sadri Kamal diyeyim beyit. Koya oldu iken indi bu. Sadri Kamal. Ay Allah, hazır koyasın. Ev, koya. Ey Allah. Elden esteşler, boş yerine kuz kaldı. Utmaz mı deyip ümitlenip yatıp durganıyım. Havada orta bitmeyin. Bana ne? Kurşun şevkelerine kiripşen. Hıppı Cemal'ın oğul kaybetlerini silegen tınla. Uter baş hortum. Şulaydır. Senin şey kaybettin azıcık midir mina? Ne istemedik de hoşlanasın imtihanı? Kızına Allah'a şükür kiyavga verdik. Tigi yakta toyuzdu. Endi oktabrda o'zimizning yakta to'yni o'zdirib, yolasına to'g'ri keltirib qizni uzatsak, ish bitadi qo'ya. Oktabrga xatligani boshlanmagan 5 oy vaqt bor, hozirlarga vaqt yetarlik. Uzdururuz Xudoy qo'shsa. Barlık yeterlik, o'zimiz isen sağ. İnşallah do'st düşman arasında tiyişincha aytib uzdururuz to'yni da. Ansa şulayla ol şulaylıkka. Biz bir narsani o'ylab bitirmaganmiz shekilli. Men kecha
Kiyavının dashmi tanımay kuvvetip şey işi oturanından sizdim şuna. Hay Allah. Neste sizin ikenin tağı. Kuyan kibik yıklağında da sizesin he. Yoklaganda tugul şey işi oturganda diyeceğim Hay Allah, biz. şey işkende dedin şu. Hayır. Şey işkende. Endi bizning yoqda to'y bo'lgancha Majid kuyov bizga kelib, Asma bilan qo'nib, kuyovlab yurga tiyish. Kechani shuni aytirga bosnat etolmish chay ichdi u. Ay Allah. Sımıl konu meselesi üzerinden tura bitindi. Sen yılası şulay bulgaç konsunlarsın. Hazır indi kızını bir de kışı bitken. Hazır anı çıksan ise karavuluysa kuzisi yok. Kışısı tavulgan Allah'a min şükür. Tek kızımız yuvaşırak. Kiye umut gibi. Kızımızın tevekelligi jitin kiremiş şekilli. Ana, kızım qaytdi. Sen aybatlabgina anlat indanga şu kuyovlab yotu turunda. Men ko'rshab Minglibay abzilarga kirib chiqam. Ertagisini ham ish chiqarga, ya basharlarga, ya samusalarga borga degani. Qaysin aytam bilishmayman. Men chiqmay tursam o'zingda kir. Alsan qiz bilan kuyov ikkovini. Oy Allah'ın işisin indi qaralay. Qarali, sen qizingga aybatlabgina anlat. Tortinib turmasin. Oy Allah. Şu babayımın kul ayağına kış gayret bir de isenimin yürürlüğü. Bir girek kuvuşlayın da Allah. Kayttın mı kızım? Qaytdim ani. Kaytsan. Yoğun. Üstünü almaştır. Birer saatten Mecid kuyov kelip jeter. Ol kelişke kıymak pişir. Şey hazırla. Yarı ani, şulay dermin. Yürü. Allah. Koymak koy. Kız koyununa kirgen kuyov kishiga koymakni ko'paytib boshqatalar endi ol. Koymak kerak. Ey. Neste kızım, neste. Kızarma. Sen surarga aytasan ekan sura. Biz bit sening bilan enkeli qizli. Men kengash bermasam kim kengash berar deysan ha? Hani? Neste? Hadi gittim ha. Gitti kızım gitti hazır mende gider. Yok. Topta indi ne işiysen ha boş. Yok. Hani? Nerse? Ne bit hani? Neste? Kuyovni yiranib ketib bo'lmay. Hallan eshiginde mine yotgan o'rnidan sikirib turib, yugurib chiqib ketasi kela. Halla qo'ylarga xatli. Ol bit. Ol bit. Neste kızım elle bir katı tutun ama Yo'q. O'zi bit nazlı ol. Tek mine men o'zim hallan eshiginde mine o'rin topolmagan kibikman. Ey kızım. Biz hatın kızga neste işlemek gerek. Biz hatın kızını Xudoy tag'ida şolay bo'lurga yaratgan. Xudoy qo'shgandan uzib bo'lmay. Biz hatın kızlar bilan neshiklargina aytib, o'zimiz ishlaydigan ishlarga tilasak de, baribir erlar tilagancha bo'lacak. Ular bizning bilan o'zlari neshik tilaylar, şolay qiylandiralar. Qarishib berenme, gülengine keriga ketacak. Bo'ysunib yashayringa. Sizdirmeskegine tırışıp qarışsan da erler anı şunduk sizene. Sen qarışsan islerinde kaldıralar, şunduk qarşı çara ko'ralar. Bu indi şın er yigitlerge has kılık. Mecid kuyov şın er yigit nesilinden. Minanın nesilin dik yaxşı bile. Etiler bile bir uramda oynabızdık. Mine şul. Ay Allah. Men sizga qilatda qo'narga o'rin hazırladim. Yo'q, qizim. Oppoq mamık, minder, yumshoq yorganlardan o'rin jayilgan. Qizim.
Uzun muyunlu balçık şülmek bile eşi baldıra boş açığızda. Tuğe kurmegiz. Kızım demiştisin ince. Kızım. Sen indi hazır kiyevini kızsın. Hazır senin buruşun onu aşattı, üşürttü. Isbaşın karav. Ona iyi tuturup, tıpırdap durgan matur, selamet balalar tabu. Biz etiğin bile kurşular da bulabız. Kiyev kilgeç aşat üşür, kilet sizniki, onda sizge bir kimde kumaşa uytmez. Yakşılap, yıklap yol itigiz. Ya Xuday, nişik kine yelenip giderge indi bu kiyev digenge. Bu yer bilen yaşavları bir girekte. Hele nişik iken. Bize kızak. Tuzgına. 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 Tuz. Tuzgına. Tuz. Tuzgına. 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 Sen sallandınız baranızda. Tuz. Elle bir üzük indi. Ebi bilen babay kayda. Malaylar kayda. Kişi yoktan faydalanıp kalın dedim. Koş evle yatağın. Koya gidip bittilersin bula. Eti bilen eni kurşemliği boy babalarda. Malalar tıngılıkka şambı balığı tutarga dep konak kettiler. Irtok şulay plan kuralar idi. Seni de yapayalgızın mı namını? Yapayalgızım idim. Mine sen kildin. Esma. 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 Mecid. Şiper. Esma otur hadi. Esma. Ne biteli? Min bit. Ne bit? Tınlayıp seni. Mecid. Esma. Mecid. İşitip de bilen, kurgenim de var. Kiyev kişi, öz yağında tuyuzganlansın. Günde diyerlik, keleşi yanına kilip. Tüngülükке kuna kolatırgan kadet var bi. Bizde, Tatarda diyum indi. Tüngülükke kuna kolatırgan kadet, yıla. Mecid. Kılette. İkimizge urun hazırlaganlar indi. Kol! Mecid! Koyalım parasını seninle.
Dur, işer biz öyle şeyleri, işer biz. Sonra irtege irten, gılet gıdanda! Sen, min yamal. Sen nişlep ekmeysen sen Reyhan yığılıp kaldı dibe. Min de Reyhan koygusu yuvalımında. Arba eteyim mi? Men erimni korayım mı arbadan yığılıp çıp kalmasın diye. Sen betinde, koralı. Birge çıkkanbız iken ağır yolga birbirimizni korap tekşirip barıga tiyişimiz ne bit. Ayağı şıdamadı bit Reyhan'ın. Şılamasa, yirmesin kayıp ayak bilen jirak yolga. Hele tidaklasın oğul boylap kına. Korulisi bu uşakka. Korulisi mi dersen yapılar bir de. Biz hazırmındakim bala bilendekim aksak dip bekaslaşıp duralmıyız. Birge çıkkanbız iken indi ağır yolga. Barıp jitken şeye kadar birbirimizni korap barıga tiyişimiz. Yere. Koranısın kızı bulsan. Kızlar! Siz beni şundağına doşlap gittiniz indi. Dik bir güne komşuğumla oğlunuz rızık bilen. Alıp geliriz. Ay. Var barınız indi var gittiniz git. Buraya gitsinler şuna. İyiydi ya bir gel biz Reyhan'a. Yarar. Bulay da biz ahiretler. Hazır Reyhan'ı atlayalmay dep taşlap kaldırsak, ömürge de özümüzni kişire almayacakbız. Hey, Reyhan, sen indi ahiret Menir yanına orbağa minip oturursun. Hey, barıp jiterbiz eli inşallah barıp jiterbiz. Yolun yarısını uzdık bitindi. Barıp jiterbiz. Hey, Qarşılar yoktur deb o'ylaymiz biz Sarvar bilan nima? Shulay bit oxirat. Ney münevvere? Sen bit endi. Kolxoz reisin saylaganda Xodik bigirek aytdin. Ul da bit. Meni reis etib saylarga qarşılar yoktur bit deb o'ylayman dixansha. Hadi degenden uzoq yerga qo'shmadi bit aydagiz qo'zg'aldik aydagiz. Bitti sizga qillar. Ayda bu tizim inshaallah bor ichida bizali bor. Sizlar bitti sizga qoldirib ketib mivis bit endi biz. Ayda balani qarab barısın akın balasına o'tirib qo'yma. Ayda güzelliğine topşır. Allah dilesin. Ayda bu da Rahmet edin sizga qizlar.
белән сөйләшмиде. Шакыртканнар иде син авыл советына. Нәрсә диделәр? Ey kızım, ni olmaları yok, ni mollaları yok. Şunlardan nindi şunlu söz kötesin indi. Сын, шакырткач берәр нәрсә әйткәннәрдер инде әти. Kolxozga girdiler. Şuna zaявление yazdılar. Min adam zaявление yazarga. Minde urus harflerine bilim yok dedim. Алар сиңа урысча язарга димәгәннәрдер инде. Son bitalar үзләре минем белән заявление дип сөйләшәләр. Мин дә бит төшеп калганнардан түгел. Мин бит Камаретдин Вәли дип булам. Bu әйттем соң үзләренә. Заявление писать, маяныкка русча знать, не знать, мин неграмотный дидем. Шуннан әти. Утырганда шуга. Шуннан әллә каян килгән, башына эшлем кигән бер комсомол малай әйтә. Авылда колхоз төзегәнгә дигәндә 10 елдан артып киткән. Ә син картлаш һаман әле колхозга кермәгәнсең ди. Син калгансың да, тагын Лотфулла Латипов калган ди, хәерсез. Бирем достым, Шүрәне Лотфулланы Латипов дип итәй. Таннан. Бөтен авылны ямен җибәреп, икәүләшеп үгез җигеп йөрисез ди. Надан бит ул кызым, надан ул бер нәрсә аңламый. Үгез малы бит ул 3 яшькә хәтле бузау шутында йөри. Аңа налог салынмый. Ата сораса налогтан башың чыкмый. Шул язасың заявление, керәсең колхозга ди. Тагын әллә нәрсә диде инде. Нәрсә әйтте әти, нәрсә әйтте? Язасың заявление и туська ди. Туська. Ансы нәрсә дигән сүзне Сөйләшүгез бик каты булган икән алай. Кызым, галәмәт булды. Шуннан мин аңа жүрек күрсәттем, аякларымның ничек икәнен. Менә мин әйтәм, кара коммун күзләрең белән. Шушылай шатанлап йөргән кеше колхозник була аламы? Юк, мин әйтәм, була алмый дидем. Әле аннан соң мин аңа кызым, менә булайрак итеп, жүрек күрсәттем әле мин аңа. Мин бит менә шулай итеп. Аякларың гарипләр инде, анысы дөрес. Тик син бит шомарак йөрисең, бу хәтлек нык итеп аксамыйсың. Шаулама. Хәйләсез дөнья файдасыз ди. Син тагын кеше алдында безнең әтиң үзенә кирәк вакытта әйбәтрәк тә шатанлый белән дип ычкындыра күрмә, матрый. Шуннан теге комсомол булган нәрсә миңа әйтә. Без сине абзый кеше ди, төнне колхоз амбарларын каравылларга куябыз, анда аягың шатан булса да ярый. Итаннан. Шуннан мин әйттем, юк, мин әйтәм, куймыйсыз. Мин әйтәм, кулыма тубал тотып. Бұдай шәшкәндә жер үстендә үлеп китә торган кеше мин әйтәм. Юк, димәгез миңа. Мин сез әйткәнлегенә майтарып йөри торган кеше түгел. Мин әйтәм, ирекле крәштиян. Үз булайымны шәшкәндә, я булмаса аны уранда кара жер өстендә тәгәрәп китеп жан бирә торган кеше мин әйтәм. Дидем дә чыгып китте. Ишекте менә җиткәч борылып әйттем. Чакырмагыз мине, бүлше кермим, килмим, мин әйтәм. Төрмәгә япсагыз да кермим, колхозыгызга дидем. Кермим дә дидем. Әти, күрәле. Әнә. Я Хода! Бу комсомолның мәңге үләсе юк икән әйт. Без аны монда сөйләп торабыз, ул үзе монда таба килә. Ay bu коммуннарда, үйіңде де тырышлық yok vallahi. Ne iste kalgan indi ama bizde tağın. Bilmem әти. Kir, rahim etiniz. Bizden işit
Eşlim giyenler içinde aşık oldum. Otur. Sen mi? Kamer babay. Assalamu aleyküm dep isenleşeler bizning avulda kişiliğine kirgen. Allah'a şükür hele. Mine şovata tokup oturam. Şota bufalarda neytip oyaklarga şovata kiret. Bütün nerse joram ya. Asinin muis utar. Os ayda. Tek baribir kirmeyim kolxozig'izga kirmeyim. Jo'qqa yuriysan menim ortdan. Allah'ım men zallemin barakallahu hayran men zalim bir rahmetike. Senin de enim kamsamol kişi. Senin Allah'ın da muğlan da yok indi. Şulay da dua kılgandan soň bitne sapırıp koyu kirek edi. Ağidilning aryağında Burşak çaba suvaşlar. Burşak çapkan suvaşlar kuk intege bizning boşlar. Bizning boshlar. Kamer baba. Men seni kolxozga kirishga deb o'gitlarga kelmadim. Mana bu yo'li mening maqsadim bo'ta. Sen olay bo'lg'ach. Nima narsa deb kelding sen endi bizga? Kamer baba. Sen bir kolxoz degan so'zdan boshqa so'z bilmaysan. Yarar endi. Bilim yog'ingda Şamalı ko'ram, bizning avuldan taga til ibray aytmishli Şamalı. Sening bitbeten söylegan so'zing kolxoz yoqqa kelishib. Kolxoz bizga bu turmush berib. Tut qopchig'ingni. O'zing chashgan eginni o'z ambarlaringga yib salmagan shul yoqqa kelishak bo'ladimi? Sen bit otash yer bilmaysan. Kamer baba. Ot sigarga men bit yatim. Balalar yurtunda o'sgan malay. O'zi biz tatarcha söylashga o'rganganda 2 yil hali. Ana, ati 19-yilda Irkutsk qalasini olganda halak bo'lgan. Ani 21-yil ochliqda o'lgan. Sen olay kolxozga o'gitlarga da kelmagach. Narsagagina deb kelding sen menim uyime. Kamer babay. Hoş. Ne biteli? Qara nishikina boshlab ketargasin. Mana. Sen zaявление yaz deganda boshlab ket o'zingdan o'zi borcha. Kamer babay. Navay. Kamer babay. Sen kızın sifanı menga bir. Neste? Kızım sifanı sina. Hayır sifanı menga. Ne versen al sana. Ne işletmekçi bulasın sen benim kızımla, sen bir tuattacı gelmesin. Kamer babay. Şunun içinde o jigünün elde nersesi yoktur indi. İğrenir mi jigerge? Aha, iğrenirsin mi? Hayır. İğrenirsin. Olaysa iğrengeç gelirsin. Yapma. Dedim. Olay gel. Sinanı benim uyumda aştiyon azilap koygansın iken. Kamer babay, biz zifa bilen bir-birimizni yaratabız. Mene gaylap qirg'izga söz qo'yishdik deyik. Söz qo'yishqandan kimsin sen siya qiz berga? Olmasız bir komsomol. Yarar. Bir zima ko'rsin menim için. Sen bir otta jiga bilmaysin. Kamer babay, hazır zamana butan. Butan. Sen buna ot jiga bilmaysin, igin o'stirmaysan. Biz o'stirgan iginni yeb olib, ambarlarga solib, biklab Aşkısın sen de yurtasın. Bizning Ali Stefano so'rab kelgansan. Keldim. Kamer baba keldim. Hem birisin deyip ümitlenip keldim. Sen biz bir zifa bilen. To'xtali sen, biz zifa bilan.
Сиңа зифа кирәкме? Камер бабай, кирәк. Шулайдыр, кирәктер. Хәзер инде менә синең кирәк янына, минем кирәкне дә куеп сөйләшеп карыйк әле. Нәйдә карыйк? Әнән, миңа ничек кенә булса да сезнең колхозыгызга кермәскә кирәк. Кермәскә аңлыйсың? Әгәр дә син мине анда керергә көчләмәсәң, мин сиңа бердән бер кызым Зифаны бирәм. Так. Ат җыя белмәсәң дә бирәм. Әйдә шулай килешәбез. Мин сиңа бабаң булам, син миңа кияү буласың, шуның белән вәссәлам. Нәрсә тәтә шикелле карап торасың миңа? Камер бабай. Хәзер бит инде иске замана түгел. Хош. Әйме? Зифаның үзеннән сорыйк. Сорап кара, ул ана шаршау артында гына. Туп. Шуннан гына сора. Якын барасы булма. Яра. Шатан булсак та безнең дә җигет чаклар бар иде. Беләм мин сез ут күзләрне. Сора. Зифа. Зифа. Миңа чыгарга ризамы син? Риза! Бабай! Әти бирсә, бирмәсә юк! Sabır et инде хәзер. Я күрдеңме? Менә мондый кызны әтисенең кызы диләр. Менә син хәзер җигеткәем. Башың аяң белән минем кулымда инде. Тоха чөп, кайнар бабаң кулыңда син хәзер. Әйдә шулай сөйләшәбез. Син мине ул инде гарип бит, чатан дип мине колхозга керергә кыстамыйсың. Әгәр шулай эшли алсаң, мин сиңа бердән бер кызым Зифаны бирәм. Зифа, бәгырем. Әйттем бит инде әти бирсә генә дип. Риза бул әти әйткәнгә. Камер бабай. Үҗәт кешесе. Син минем белән кушамат кушмый гына сөйләш, ярыймы? Югыйсә кире якка куйдым була. Дәк җәһәт мин кире якка уйларга, особо сине шикелле эшен кигән малайларга. Яра. Соң син әйткән белән килештем бит инде. Бәрәкалла! Аллаһ тапшырды. Хәерле сәгатьтә балалар.
Haybullah aman yok. Ey sabay. Sina yemi bulsa, ostım kırı bulsa başka bir nerse de gerekmeyindi. Bəxitin gine bulsa yarar idi. Heyduk. Durdan öt. Sen mi kızım? Savi, sen sağma. Kevni hallerde. Allah'a şükür. Sen imin biz barımızda. Kiyavındaysan. Düben işe kırpe babayga deyip çıkıp gitken ideli. Nigedir zokladı? Ana, Kudadan kayıttı bıraktan kızı Mahinur bilen. Kızım, siz neşe bugün Urak'a varmadınız? İyi jiberdi beni, bilip kayıtayla avurmaylar mı kendi? Uğurmayız etkeye uğurmayız. Yılanma bala. Yılanma. Allah'ım acilem. Halleriniz nişik kızım? Biz ne etiminde başka çıgaralar. Şulay yok mu indi sizin haller? Alay. Bizge tigen mal, ene yortu kapşık şaması ın, sekide utra. Ona arış onu bulay, aybetkine kibik. Erim var azrak. Baygara yalanındandır. Onda erim her vakit arış erimli bula. Bana ne sakızım? Bugün son ilde. İrtega irtuk min atçayıp gelirmin bizge küçünürsüz. Şükür yıllık azlık var. Özümün kolumdan iş gile, giyevde at kibik taza işretim bile. Kuda bir nesede vermeyken bilmesin. Onda kudadan başka hali enken bilemin de var beyt. Siz Ali yaşlar güçlüsüz. Gileşek dünya sizge kola var. Kortaygan kırıkızda sizde blayda iş bala. Singlim Esma anıklarınız Hayreddin bilen Hamid birsinden birsi belekeyler bit. Belekey bulsalar ne? Günahsız sabiler biteler. Yaşa hukumullah bilen. Senin kızın da özümüzde tevfik eder Allah bir gam bulsa. Yürürler birgeleşip yaşarız inşallah. İsen mi babay? Sağ mı ki ya? Sen savunam. Haber yapsınlar ki. Nasıl? Haber yapsınlar ki. Nasıl yani? Abzılar, Türk'ten olsanız. Assalamu alaikum. Başımızı sindamında iken nihallerim var. Sen babasına İnsan sağ yaşap işlep, onuklar üstürüp yaşayayım. Amin şulay olsun. Kardeş, esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm adaş, haydi. Allah'ım ya. Abdullah. Ey abzay. Toktan. Abdullah. Ey abzay, gel. Var elinim. Bu yurttan hocası Zeynullah Feyzulli'nin bunda şakıralı. Tokta. Avul Sovyeti reisi şakıra değil. İyi. Anam. Siz de kilim bilen işe kalın aşağı büreneler üstünde biraz oturağız hali. Biz bunda alolar biraz sileşip alayım. Yarar abzay. Barasın. Öyle. Biz bunda kütmegende minnet üç kubay jinaldık, min elim gideyim bu. Senin bittiğinin etisi seni üge etini beytir. Değilenmeyin. Köngülün bir kişilikte kuzgalma. Kuzgalmışsın. Otur kardeş. Maktapta şey vermem yine. Yanına görmeyindi bular. Tünge karşı. Reşuş kanın işi.
Жин йылқыр, аналарын сатayım. Патша zamanında ben bunların selamlarını da almaydırayım. Ya, ne hallersin Zeynullah? İsenlik sağlık mı? Alacağlar, mal tuvarlar, isen mi, dünyalar var mı? Allah'a şükür can asırıyız derge. Yarı. Ne çıksın bu yıl? İyi günler, onda mı? Onda mı? İşlesen ona. İşlesen ona mı ne? Kıletka kırgaç bile bizim de ondan. Hayır, ne işlerge kol kişi yeterligimiz indi. Oğlun, kelinin, ılık kızın, hatının bilen birge işlevişi bir iş kişi. Hatınım endi şunda, iyide pişirip, belekey balalarını korap tursa da, bir zor yerdem indi. Yerdem. İşlesen özüne yerdem. Men olayım, sizni halkta sıraştırıp duram. Arı şurağında yortılaş urgansız eken indi. Yansa heybet bolgan. Sorayım degeni, kelin ne çıksın, kelin. Qatnaşam işlerge. Anası Sadri Kamal qaqşasa bәg ongan bolur kelinin. Tek mene көкірек balası bilen biraz ağırgarak keleder indi. Amma da lekin kelininin nesili bek ongan nesil. Egiligin körürge yazsın. Topırlap turgan unuqlar bilen boyitsin nesilingi Zeynullah. Nege debelisiz meni bulay? Bala şağa kibetler ittirip kıylandırmakçı bulası da. Ne sana deyip gelip kırdıklar benim yurtqa? Benim rüxsatımdan başqa, ha? Benim sözüm bilen muşqa, tilşarlarga tilegimde vaxtımda yok. Yaltıratırız bundan. Yaxşı şapta. Sabır abziler. Sabır. Şu Zeynullah, vay bek kızmalısın. Ana sen ha? Lan biz de mi amında şöylep oyun oynarga dep kelmedik. Ara sen ana. Патша zamanları bulsa, bu kılanmışların için avul starıstısı Midal Celali iki köz arama tayağı bile birine tundurgan bulur iyi. Közünden utkırteler uçkanşı. Yarar. Alay. Sovet bulaşının sözün bölüp kışkırga batırşılık etkensin eken. Rahmet. Töbüşke kuşik. Mana sana sırağı Zeynullah. Sen Allah oğlun Haybullah Feyzullinni hatını hem de imşak balası bilen başka çıkarasın mı? Kişiden sorap durmadım. Çıkardım indi. Heybet etkensin, başka çıkarı heybet iş, bula turgan iş. Şundan, nerseler birdin indi senin alarga başka çıkarganda ha? Ya, neye deşmeysin? Benim nerse bilgenim, nerse bilmegenimde. Ne sizin, ne işiniz var? Hayır, bizden bütün nersede deşimiz var. Çünkü biz bana halk tarafından sayılap koyulgan Sovet bulaşı! Nerse ol hazır? Hatını ertip, imşak balasını köterip, avul boylap, İsa'yın kirip, hayır sırap yerge teyişsin. Uşasın, toydarar tamam. Özünüz mi Sovet bulaşı? Kemişle mi, şulaşa mı deysiz? Uşasın, Hey, oldu. toydarar tamam. Oldu, ciddi. Bana hazır beni tanla. Zeynullah. Nerse malayın sende 19 yaşına жеткенше tuşamda tükürüp işlemişe tikkine yaptı mı ya? Ha? Adaş abzey. Var hele sen ol çekip uşakla kırele. Hazır anın üzerinden sıraşılar. Var hele var. Avursun mu? Hazırım, hazır. Var. Alay. Hadi gidelim. Abdullah annem. Sen hazır sekreter. Ay iniş. Көп bilme. Ana şu silekkenlerse olarak. Men sıraganlarını, atası ulu silegenlerini barısında türkep yazıp var. Anladın mı? Ne işim deysen kirek bulup шығуы mümkün. Anları sınından şu kağızlarga qarab, qayır nerselerini iske çıkarıda kirek bular. Çünkü ul dokument. Her armanısı buldu. Biraz artqarak şeğirip aytayım әлі, Zeynullah. Şakırmıysın da bitsin ha malay.
Меңа келгенсіз, рахим етегіз, үйге кіргіз деп те ете білмейсің бе? Зайнулла, Зайнулла. Біздің тоторда болмағанды ішлейсің, Зайнулла. Мана сеңа мен айтам, бывший ефрейтор бомбардир Ғұбайдулла дауылды. Көріп тұрасың, біздің қазір қартая башлаған уақыттарым жетті. Яшьлер әкімдеп күш ала, мал таба. Келешек бит яшьлер қолында болашақ. Көріп тұрасың, біздің хүкімет, Совет хүкіметі біздің халықты ялшылықтан әкірнеп құтқарып бара. Бара! Босыңды бір өзгіне мен болса қатыннан башқа ойлай білерге керек, Зайнулла. Міне, інім алып бердім. Солай ма? Ярар, әйбат болған. Рахмат алашамыз, рахмат. Отыр. Мына інім, сен бізге айт әлі. Биыл жазғы шашу уақытында атаңа егін шашыштың ма? Шешіштім. Неше кетіп? Сын, қунай атып шештім. Башта жеріні сүрдім, қол білән шештім, онлары тұрмаладым. Тубал білән де ери біләсің міне. Сын, нәрсесі бар енді аның? 14 яштан бері ерейін ол тубал білән. Нештен бұтырасың, яз? Бүрсімді қалдырма, яз. Шашуға қошандан берді ерейсің? Өзім біле башлағаннан берді. Яз аузың ашын отырма. Биыл пішенді көп әзірледіңіз. 8 фурман. Юртқа 18 фурман кетірдік. Яланда тағын 3 кибәніміз бар. Пішен шапқанда, кибән салғанда кіші алмадыңыз ма? Бар ішіні де өзіміз ішлейбіз біз. Әті кибән башында тұрды. Мен ырғыттым. Әміне біз сіңлім білән шүмәлі кетірдік. Әнейгіз? Біздің әней ялан ішілерін яратмыш ол. Анары бит тағын 2 бәлекәші де бар бит әләнім. Яр, бұл қатлысы аңлашылды. Әрәләнім, ана бит атағыз әлі сізді башқа шығарам деп тұра. Иртә белән әни шулай диде шул. Үзі біздің білән сөйләшмей ул хәзір. Әтинең үзенең әйткәне юк? Жібігін. Нешік яшарға ойлайсың келешекте сен, Жібігін. Білмейм инде. Яры бар шығып тұрғыз. Керек болсаң шақырырыз, бар. Абзайлар, бұл нәрсені біраз күйретіп алайым енді мен. Yoğsa баш, әңкі-мәңкі келе башлады мұнда. Күйретінім. Сұрап тұрасың, өзің бейт бұлаш, сортайды, тұр. Я, Зайнулла, қазір не деп айтасың енді, Бір нәрсе де айтмейм, шығарған біткен. Сабыр. Мен оны қазір... Отыр, керекмей. Қазір совет бұлашы боларақ мен аның білән өзім сөйлешім. Я, Зайнулла, мен ашуын айтарсың. Бұл малай, Хайбуллан айтам, сенің балаң мısың ол? Неге? Менекен? Оны қауыз. Шулай мәне. Қаралы, әмін тағын қыланышыларыңа қарағанда желден туған мекен. Життен келіп кірді мекен деп ойлаған едім. Сенікі болғаш. Неге сен аны бір нәрсесіз орамға қуып шығарасың, Неге дейм? Бір нәрсесіз қуып шығарайым дейм. Әне бекте қаған үйі бар. Шулай мәне әлі. Абдулла! Yazınım. Zeynullah Feyzullin деген. Малайы Хайбулла Фейзуллинні хатыны һәм дә имшақ баласы белән башка чыгарганда деген. Түбәндәге нәрсәләрне бирде деген. Яз, хәзер саныйм. Пут ярым арышыны деген. 2 тәрәзәле салам түбәле иялдысыз баздушый деген. Икенче яшы белән бара торган танабызау деген. Нинди танабызау деген. Нинди танабызау. Шарлама Зейнулла. Башлы танабызау. Шаулама. Шет кішіге бермейсің бейт енді. Өзіңнің ғазиз балыңа бересің. Абдулла, қайыр. Язан бетінде алсын. Ястағын. Жаңайы бітірге 40 баш бүрәне деген. Нинди бүрәне қаралы бұларны көпәкінтіш қышқыртып толыйлар. Я Алла! Алсы кіші сен бетмейдің туған. Bir туған абыйым неге аузыма жүріп қарап тұрасың? Бұлаш, аралаш. Şolay mı? Allah-u Teala'nı
isine düşürdün mü? Bir tuğan abayın isine düştü mü? Eti merhumunun ömür boyu jığanı bir sana kaldı yülüp. Biz tağın 4 balay bir tiyinsiz tuğan yurtumuzdan zimagurlukka gidip kaysımız kaya taralıp bitti. Sen hatın sözü bilen girip üç balamını rencitesin jirbi buruksuz nışta hatınlara kup olsa duymayın. Eğer de Aziz enkası isen bulsa ul balamına şuşulay et tepkisinde yürürdü mü ne? Yara. Oldu. Ana özünün malayı. Benim oğlum bu yurtta bir yurtta tursa da üzüye bilen ayrım yaşay. Eğer de bana bugün başka çıkam dese uz irkinde. Barsın da tegiz itir. Bu leviz. Görüş. Bitti. Sen Ne cemaat? Болды енді bu kavganaydı kız uşağında topladı. Tün bir kısqa barımızda da yal gerek. Ne Zeynullah? Bana sana şu. Bütün nerse işilişke bölüne. Sana ata kişi olarak ikiliş. Malayına biriliş. Eğer de min etkenler bilen kilişmese. Ertege alıp kurşu kulenini jiyip, komisiyi tüzüp, o pis yasap bölüşeşekmiz baylığından. Oldu mu? Gel. Sözlerini ayıttı, biz keteyik. Siz bit bulaş. Kişi malın nişik bularga kirey ekanini siz bilasizdir endi. Yaraydi. Sizningcha bo'lsin. Sizda da o'sha malaylar ko'rarmiz. Jirvi. Ne vaksılar? Rahmet olsun, buluştunuz. Ta ki jingde bitmez bunu Zeynullah. Abdullah. Yazgan kağıdını bir hele. Dürüst yazdın mı iken? Yok ne şu Sen misin ha? Kupaytlarım var. Yazgan kağıdlarının üskün pişmağına ceplerin üstüne koratıp senek surete düşürüp koydu. Mena bit, kağıdını koy siyah üskü iken bilip kulga tutamaya gerek. Bakma! Yan Halif'ini tanımağını bilesin mi? Gör yani, Zeynullah da tanımıyor Yan Halif'ini. Yarar bana kiraya bitti. Yok size kuvvet mi? Aynen de kuvvet. Bak, tıkıcı gitmiş aklı öyle, bak. Olaylar. Bana edim, biz bunda iş qabay. Atam bilen kengeshkenden soň. Şolay bit. Anın rizalığı bilen şunday qarar çıkardık. Şolay. Malının işten biri sana diye. Mana babakayın bölüp alıp verir. Kışkırışma, talaşma, anar kalanı bir şeydi. Yarı abzılar şulay der mi? Şolay der. Kettik cemaat. Şolay der. Hadi. Balalar. Ertege ertug at çekip gelirmen bizge pişirirsiniz. Yarı baba. Yaşasın! Sovet flaşı! Hem üç Hübeydullah babaylar, abziler! Şanmazlık sözünü şın bulsa da silemediler. Avulda erimni uşak Selahattin dibirteler. Malay şağından birlik tınlıkka şeyin at kıtırga yerler. İndi iş balabız var at kıtırga keteyindi şeyin malay şalay bilen.
Ярата теңге uşak karşısında күнгән бәрәңгенең өлгергәнен көтеп утырырга. Шунлыктан кушаматы да uşak сәләх. Инде 3нче көн рәттән улы Гайнетдин белән тавык оясыннан икәүләшеп күкәй урлыйлар. Шул төнлеккә алып барыргадыр дим инде. Эй Алла! 32 яшькә җитте, малайлыктан чыга алмый һаман. Менә нәрсә эшләтәсең инде ул дивананы, Менә хәзер кайтып керсә, тавышын каты итеп хуҗаларча сөйләшә башлый инде ул. Йортта кем хуҗа икәнлекне күрсәтә янәсе. Эй! Йөгерә атлый, кайтып килә. Улы юк, колхоз дворында калгандыр инде анысы. Эй! Менә, Аллаһның рәхмәте. Михаил, әйбәт. Сен отырасың шәмшенеп, жоқ бар ямауың білән, кереклерді қарамыша. Адайым, тишек шалбар белән бер дә йөрисең килми. Шаулама. Бәләкәшебез Мөнир яңа йоклап китте. Нәрсәгәдер авырсынып торган сыман тынгысыз. Баланы қарам. Қарам. Таңғылсыз имеш. Бірінде болмaz. Uşak malaylavu. Zorысының әлі бригадта мінмеген тайы yok. Bugün yukarışka kikeminin işitken birinci brigadta mındırmay turgan iki tay var. Şularını minerge iletirge tutungan. Manısı da şundi bulaşağını. Benim malaylar bitir. Uşak malaylar. Sen bugün min әйтәм, төнлеккә ат куна китәс ахырсы, улым Гайнетдин белән, Yok. Юкты. İyi de eski şalvar yamak oturup sen ondaları kan bilesi iken. Birisi yeşilip bulma. Aday, яшерергә 3 көн бит инде тавык оясыннан икәүләшеп күкәй урлыйсыз. Бер шуннан белеп торам, яман да булсам да. Tavuklar üzümleki. Үземнеке. Demek benim tavuklar salgan kukaylar da meniki, üzümleki. Biz oğlum Gaynetdin bilen kişinin uğurlanmıyoruz. Özümüzün tavuklar salgan kukaylarını özümüz alabız. Anladın mı şularını? Anladım mı deyip indi? Әнә, жыланда bir шилек жыган күкәй тора. Алып шуннан күпме кирәк? Алып ныгы кебек гәүдәң белән тавык оясына менеп барганда баскычтан ышкырып чыгып китсәң, Ышкынды да ышкынмыйм. Ышкынмастан. Sen tavuk yasından şeldirilgen kukeyden indi kukey temli bulalsın. Şunu anlamazsak baş kişi de bulamam. Üç balı anasında diyor. Sen de iş bala atasın. Özün etmişli tavuk oyasından kukey şeldirip yürüysen haman. Nersiz o misini bilen yok bar kukey işim bakaşlaşım vaktimi boşa oldurıp duram hele. Daya, ben biraz ipi soğan berendi alayım da baltamı da unutmayayım. Kozgalayım kiterge. Senle de at kona gidemiz. İt hoşke. Ulan Gaynetdin ana attı burunda kaldı. Şırtlı enkey jiberme. Biz ne deyip? Balam. Әнә, миш янында ат куна йөртә торган капчыгың. Нәрсе? Менә. Бар. Кайы? Менә мин әйтәм. Бер түгәрәк ипи, муенлы шүлмәк белән катык, 5 баш суган, бәрәңге ушакка күмәргә. Менә балтаңда шунда, башы иске шүпрәткә терелгән дим. Барысын да тутырып әзерләп куйдым, мә. Бар.
Қара әлігірек, отқына бара тұрған болсақ, үйде зор тауыш қуба тұрған ел. Бүгін бітінісін өзі әзірлеп қойған, Ertaya kıyaş şuvaş yağından çıkmasa yarayın da. Ey Allah'ım indi var atlar. Yolunda bul. Atların, dusmalayların kütelerdir ene kolxozdu burunda. Seni canım at küterge barudan Stalin üzü de tuktata almaz. Jingdin indi mene ey. Var yeriniz ikevleşip. Ene üstü tüşkeş belekeşinde alırsız üzeriz bilen yerişsiz işevleşip. Onladım indi. İrlerinin uğruna atlar yanında bulurga tiyeş. Senin bilen kışkırışıp sarı kaytarasım kelmeyeli. Tik zinhar için. İsan sağına yerides ikimizde Xuday hakışır. Var. Kara karşık. Evet. Kileli. Karalışçısı. İlengendeki tevhi yollarda bir kısıp kışaklayayım her üstünde. Sene gitsene neresin? Kildir. Kildir. Vay ben işlersen sonunda kadar yem. Dursun da. Ne? Rahmetler yavsun. İyi. İşte bu ayıklayıp kovarlar kız. Şimdi şonda yaxşı karar kılgansın bir tane. Rahmetler yavsun indisine yem karşık. Yem. Bulda dediler kuru. Yatsızlanma. Ne? Ey Xuday. Kim? Hatan. Bana da alam ne? Ulan var ol. Kukeyler. Sen. İrinin iyiligini kurayım diyem. Benim iyilikten iyi olmayındı. Gittim. Sen sağ otururuz yeme kadın. Uzun saklı kur irimli atlar yanında yirgende. Sen ahıttinin bulganda dünyanın mihnetleri. Nujaları barzda benim için şüpkine ol. Bir yanına min rahmetler Xudayım. Ya Xudayım, biz kıllarımı yerdemlerinden taşlı görmeydi. Şan bizning gövdemizge bu dünyaya bizni hareketleriniz dünya tutup mal tabınız birge teripli gidiniz dünyaya bağlar getiriniz urşiniz izgi işler başkarınız deyip getirgensin iken bizning varlığımızdan ötmüşe yerdemlerinden mahrum etmemizni. Bugün fevral buranı düştü. Allah kışlı bu. İndi karangıda düştü. Buran kişeygenden kişeye. Benim şarlığa olma yol tutup çıkıp gitken tıpşık olun müsellimimle yol adaştırmayan İsa'nın özümüzden emir oğlunu alıp kaytıp jitkirsen idi. Tıpşıkın İsa'nın kaytsalı kaytkan kınının ikinci gününde yarlı yabağalarga gadi uğrabalarga rizik bilen kiyim bilen sadakalar ileşiriydim. Tıpşık olun müsellimim güne. İsa'nın imin şu şarlığa olma barıp jittip şunda kulsun idi şılıyı. İşlerinde Rabbim ilahi amin. Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hay Allah. Kızım. Tereze şakılar tugulmuşsun. Kim yürürken bu vakitte? Bilmeyeyim. Var, sırayla. Kimsin diye. Ben korkağım Ayşet'ten. Ay Allah, korkağım dibinde. Biz üzüyümüzde lebasa tutup aşamazlar. Bar, sıra. Ben tanımayım, ben korkağım. Korkağım Ayşet'ten. Ayda indi Allah'sa. İyi gavlaşımsınız. Ayşet'ten. Ayda.
Müslüman idi Müslüman. Binli bayatta şirket bulamız derine olundan. Yok Ayşet'te yok. Yok Ayşet'te. Adam kim? Adam da Müslüman. Türkmenistan Valikayı Kapar diye kişi bulabilir ve dizil karşı kırda kurulur. Ayak kullarını dışıttı bakırsa. Ölümden başka şarap kalmadı. Yerleri de yok. Ellerinde tanışılmagan kişinin işiginde kırtmak gerek. Etisinde kopardı. Şulay bulga şimdi nesilden tügüldür kırtmayı Ayşet'te. La ilahe illallah. Benim müsellim bebekende şulay adaşıp birer oğulga barıp girse, onu da şulay pis kırtmagan gibi kırtmeseler, ne bulsa da bulur kızım Ayşe Ayşet'te. Ayşet'te. Huday bendesi. Adaşkan. Genzem sürmeyeceksin lanlardan. Ayşet'te. Ayşe Ayşet'te kızım. Haydi balam. Ayşet'te. Al balam. Şulay desin mi? Ay. Ziyar etmez kızım. Kim bile hazır zamanda bendelerini. Yok haydi Ayşet'te. Haydi balam. Ayşet'te. Yok Ayşet'te. Yok korkam Ayşet'te. Yok. Subhanallah, maşallah. Ayşet'te. Haydi, tutup sekine soyuralım bu bendeni. Vallahi Ayşet. Haydi. Maşallah. Biz bulgan bu. Var bulgan ayda balam. Başta şişindirik. Şişindiririz. O bir şey olduraz. Haydi balam. Haydi. Baba estağfurullah. İyiliği güçlüdür bu benden. Bir yürek de uzattınız kuruna. Ayşet'te. Haydi. Şuradan. Ağabey billahi. Ayşet'te. Ey aşkım. Bu balanın bitleri. Bak bu kalka. Subhanallah maşallah. Bak şu patidir hele kızım. Babayım be. Esse şupaş. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu qaysi o'g'il? Emir isimli oğul abi. Emir o'g'li.
Müşerler. Karılı, ismin ne çıksın? Reyhan. Reyhan. Bilet motor. Oğlum! Kayan koytkanda adaştım dedin elisin. İsterleniki dedin bittin ne? Aha. İsterli kişisi min. Urusların şiğde ayıkkısından ileden sokatırga şıkkan edim çeyevlep. Kapaltkına buran kozgaldı da. Atlagan yolumnu yugalttım. Buranda adaştım. Yürü yığılır derecege жеткен emeyindi. Sizdin terese otuna tap buldum. Şul terese kıtkardı meni. Başkaşa ot yok idi yurtlarda. Xuday kutkaran seni oğlum Xuday. Derezede ut kurunda Xudaydan. Gayşetdi. Ev balakay. Benim oşarga bar desem dersin. Kişe kolgan iti hoşuna cılıttım. Un bak berişim var, kubitler kobartma pişirdi. Utır tislerge barısında konak jigiti tilegenin ot var. Jeli bebikeşim. Rahmat. Hile. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, yarayma, rahmat. Haydi ben koyayım. Aşap bu yele, aşap bu yele, aşap bu yele. Aşap. Jeli. Allahu Ekber birine şükür. Allahu Ekber. Bilgenine şükür. Men aytam, ilaga taba buran basılır deb o'ylayman. Şularla bula kursun edip. Yarayman çabuk. Qorlarınızı kirab, hayvanlarınızı qarab kirayman endi, yarayman. Ondan so'ng ko'z ko'rar narsa ishlarga kerakligim. Ben de kızım. İllenmegen cigitke şağıl. Tiguze bir yorla kışı balasıdır. Min bu kadar aşağın kışını kınırımda da kurganım yok idi. Jipere yigit. Aşağında kulaklarının nişik selkingenin gördün mü? Yok bir de
yol gider. Hele buran basıla dedi bir. Sinan'a kızım. Yana şabatalar bir negedi bezirlengen şiğişli yana yılı şılgavlarım ben. Sınalar bir gayşette. Kızgınma, sen beni dinle. Min namaz okuyanda onun uyanganlansın. Senin miş yanında buluşkanını gözlegenin koraptırdım uşağım. Sinan'a. Hey gayşette. Bir ayağım garibindi gariplikке balakayım. Hey gayşette. Canım, anın karağı, karalisim bana. Başka yerlerim tügerim. Lapırdak dura. Kızlar öldüresin bir balakayım. Ölgürgensin, sina ki yav kirek. Hey gayşette. İndi 22 bilen barasın ben. Aniyen min aydı. Gayşe kurşu. Eğer de kızım Reyhan'ıma ki otobüsü birsen, sana bir gülmeklik berkut dedim. Bilem, Allah'ı bir berkut gülmek ne? Men kurşularga degan bulup çıkarman. Sen şu vakta bitni aksaklamazga tırışıp, o'zingni ortanda ko'rsata bil. Sehrli tantoshim bilan. Singlim, seninle kuyovga chiqmagan qizman? Ayyi. Yo'q, men aytaman, oshsuga bek usta ekansan de. Men abi hunarga do'stimman. Shulaymi? Nendek hunarlaring bor? Tezitib tula basa bilam. Shiguga shapman. Ba'or qanisha bilan migrakda shabota yasarga istaman men. Obilarni da o'zdirib jiberaman. Olar qo'ya. Kimlar? So'ng abziylaring endi. Durda olar. Boshqa chiqdilar. Qo'ya. Tutqalab qarayman o'zingni. Oy, şab ekansan, shundan da. Shu, nasa bo'ldi qaranglar. Hey, ishsin. Qaranglar. Nasa bo'ldi? Tutmadim da bitdi qaranglar, benim. Ishsin ya. Ishsin ya. Buldu deyim. Men ona senin gibi Ostoqasida ishga ungan xotin kerak. Yarashgan kishing bo'lmasa shart menga. Olib qaytib ketam bugun. Sen kızla mindan sırayından kesinler. Bayşet! Bir zamanı minnene bir alamen kesin. Bayşet dey. Etiyigiz qo'yasın. Dedi pazarına gitti bu da satar hadi bir iki gün siz koytmayalım. Etiyimiz benim sözden çıkmıyor. Sen
bit әлі. Шек білмейсіз енді. Соқатта шешіндірі бұл қарадағыз бетенді дүрлі бұраман кеп келгеш. Бәрі жетті болды. Тоқтатыңыз ойнап сөйлешуіңізді. Шаматаңда шылғауларыңда тұзып бітті. Буранда басыла бар енді бар сен. Юлыңда бұл. Кеш ушыларны. Атыңыз бар ма? Абзарда икылат. Бірсін жегек. Кеттік менің білән. Жоқса ол қыздары мені ярлы деп менің білән қонмайлар да, кеуге да шықмайлар. Атыңызды ертегі кетіріп кетем. Oğlum, sen әлі шыңлайсың енді. Шыңлайым мен! Шыңлайым! Bir қызымны! Al birem! İstep sina bir at şarası bilen, bir sıyır dürt sarı biz hallim işerler. Yerdem sizge zurdan bulaşak. Reyhan kızım çiğin! 62'des kubittirip pişen salığı sıyırına beylegi zattan adam qaytqaş, 2 gündən soң kuyovni ko'rsatirganib olib kel. Shunda olib ketarsiz so'roqlarni, tavukda istermiz. Tavuklardan bulgaç aldım indi mi seni? Ateşinde birisin. Birem! Ya! Barız әлі, atlarını jigib kirigiz әлі. Aytın Reyhan, atlı şimdi. Baş var da indi üzümde. Laqab ismin dürüst tapmağanlar mena. Nishlep men siyaksiz G'ayşa bulurga tiyishdi. At-tavakkal G'ayşa menim ismim. Kişi altın, kişi sayırın, kişi kızın bilmegen kişiye birip jiberdim. Ya Reyhan'ımız bir gülgürgen idi bitindi Hudayım Rabbim. Yigitim ikşabbi, giyem, Allah bilsa, berhit gülmedin ha. Ya, atını jikdiniz mi? Jittik. Pişen saldınız mı? Saldık. Kubitip saldınız mı? Kubitip kub. Oturunuz bir dığa. Kız bala Reyhan yaşarga düşken yerinde taş mısın? Qaytib ketib жүрмесін inşallah yigitning shabi to'g'ri keldi birdi Alloh taala ilohiya bir Allohu akbar. Allohu akbar. Yetil tut sandıqdan bir kilesizni. Neydi bala qayıp? Ağansın. Haydi Reyhan menden kalma. Sen Ali Zataşık. 2 günden babayga görünürge gelirmiz. Haydi Reyhan çıkartıram ben. Var kızım, var.
Істәшләргә кергәме, кірмәскәме, ә? Үрәйдә, бәйләгән бауыннан ышқынып кетсе, тырда еппәр әл машинам яғына. Аға бірәу шығып келе. Қарамай салды. Не көрсіз бұл қатыға? Қарама. Шәңгер абзай, шығалы былайға сен айымыш бар еді. Ә шабылды. Тауышын былай тауышта көбік, өзіңіні көрмәгәштанып болмай. Әйді үйге керек шай шәрбіз. Әйтерсің шонда айымыш шаңына. Менде шай қайғысы yok шол, сен бейт керексің көзің. Шығайды былайға. Мен сені таныдым бұғай. Сен тіге юғалыш бабаш мән Ахаттиннің ұлы Абдулла бейт. Тіге тырылдық тәмеліне ертәсің. Шофер дейлер сені. Шуны ерткенге көре, әйме? Шул енді өзі шығынды былайға шық. Ядәрсә бұлдыңын, не емаш? Түнге қош әтқа тұрта бересің. Шуның тауышына мені шығардым. Мен әлігіне ауыл сауитында болды. Ертегі сәкінне ауылдан Нуриман районына сатыла тұрған кулакларының исемлеген текшірелер. Қоладан келген полномоченның ертен кері машина білен қолаға елтіп қойра құштылар. Мына шул исемлікті сенің ғойлаңда бар, Шәңгәрәй абзай. Сені де ертеге ғойлаң білен кулаклар деп ауылдан алып кетелер. Я Құдай, мен де бит аяқсыз да көтсіз биш бала. Істеуіне әтияне қартылар. Мені бай деп кулак деп ауылдан алып кетелер. Нинди бай болайым дейінді мен. Нинди кулак болайым дейінді мен. Шол теге сәуетлер шыққаш, неп заманларына біраз сәуде еткен еді менде. Соң бит мен кішай біріне тимедім. Yolçular tutmadım, kişi birine қағылмадым. Соң эксплуататор түгіл. Шәңгәрәй абзай, алам дегеннің ауызы яман. Әнә бит юғарышларны байлар деп қырыққа яқын ғойланы ұзатмадылар ма Нуриманға? Ұзаттылар. Тайға ішіне айтып тыққандар дей, бір ертта жоқ дей. Урман да урман екен. Енді қазір әне түбән ұшыларға тұтынуанлар. Әбит түбән ішті ең қәлі кіші сен Шәңгәрәй абзай. Ең башта сен өз аташақлар. Шәңгәрәй абзай, мен неге деп келдім сен, Зур қызың Мінәуәрәні берсін менің қатынлыққа, Әне машинам тұра, қазір отыртып алып қайтып кетем. Ертібіз яшерлік, өзім шофер, комсомолман, қызың менекі болғашанға бір кімді тия алмас құлақ қызығын. Шәңгәрәй. Сен нәрсе, Абдулла, мені жүлерге салайсың ма? Әлі өзің шықырып барасың ма? Мен сіңа қызым Мінәуәрәні қатынлыққа беремін. Сың әйе, жеті біті язған бетінде ұзақламай 16-сы тула. Ертегі затсалар қой алып кетесің әне, Тайгаға, ұрыс райына, ұрысқа берігімі. Әмен комсомол, сізні қат кері ауылға қайтартырға юлы башлайшақпын. Зұр қызың ауылда менің шанышлы қолда қолы. Қайтартам мен сен ауылға барбір кеуің болсам, Шәңгәрәй абзай. Ай, Абдулла, бердім де мен сен қызы, Құлақ қызы деп сеннен де тартып алсалар, башқа жерге затсалар, Жоқ, нәрсе көрсек те бірге көрерміз. Бермеймін мен сен қызыны. Шәңгәрәй абзай дейіп, бермеймін аларға Мінәуәрәні. Әне бит менің адаш Қабан Абдулла Мүслим бай қызы Ғалияны алып қалмады білді. Алып қалды бейт. Соң тегер теміртішілі тегермашылы тракторны үйреткен Абдулла Қабан малай қаптырақ маңызды. Яшилер бейт. Мына деген еңдеп. Енді қатына ауырлы юанайып келеді. Қабан да менің кібек. Комсомол. Нәсті шілемек керек. Заманы шынды. Комсомолға ғына түгіл әлі қоя кіресін. Тимәсінлер гіне. Шылай бейт! Ансы шылай енем. Біздің халілер бүгін орыстың көңілі болған. Шуқынайыға тайым деген башқырт малайнығы көбі керек. Шуқынырға тұры келе бізге де. Олайсыға жеңгел қаулар,
Şiret ölmeyen kişiler kirip buldular. Bitireler indi o hazır. İlini de, avulunu da, jirini de bitireler. Mene sen aşağını kızını verip, harap etip taşlamam iken degen oy kilip kirdi biteli benim başka. Hayır, sen avulda bitti jalgır yigit degen idonun şıkkan indi. Teminin bilen tetir avuluna hatli barım şitkelisin iken. Kızını erem etip taşlasan, min avulda yok bir tane yoklap çıkarga. Nişik matur, kısılı bulup usip kilebit. Hep bir iki güne yıl ussan idilebit. Yener seslerge indi. Ya Xuday! Xuday ismi bilen titap şengere bizi xor etmem. Kızlar körmenim tugul inansa kördüm indi ben. Azıp gitmez bana mena hazır. Başlı közlü bulu hayırlı. Birsin mena mene verin ökünmezsin şengere bizi. Ol, özü şika ondan kızım. Bir güçlü, özü şiber, özü akıllı, özü tertipli şengere bizi. Şulay! Kız şep, ungan, bar yaktan da kilgen. Yener seslerge son indi. Ya, yara. Başka şahut yok mina bugün. Kızım münevvereni alıp çıkıp tutturam min sana. Şunda gana basıp dur. Paranı kiri uylap gite kurma. Baş barma deyip sırayında Hazır Abdullah özünden. 16'sı dolmayan kızın işikler itip alan bit ha? Abdullah. Bu zulümün bilen yastık düşeklerde yatıp uli almam indi ben. Abdullah. Minin bu aytıp ilengenini min konup yergen kızlar bilip kalsalar. Bitti baş kaldım oyun sırpayıp. Jinavlaşıp gelirler de istelikке deyip buluşup alıp, üzgülüp alıp, bitirip giderler. Yok indi yeme. Üzgülem etirsinler hele. Maşina kabinesine kirip oturam da, işten biklenem de, Tretий Скорска salam da çarş alır yanından. Maşina tütünün pırkıldatıp, yürürleri yanından uzam da gitem. Ben hazır hatın iri bulam. Знать, не знать siz kızlarını. Ya Xuda şıqalar ikam et ha. Abdullah. Mene, көзге нәрсе көрінді жидық шуларны. Біріне бұл. Арасында хатын қыстаға бере тұрған, алтын күміштен іштеген әмәстәкәйлер де бар. Тұт! Kızım münevvere, bu yigitnin ismi Abdullah. Yuvarış babaş Menahettin'in oğlu. Bugünden ol senin irin bulur. Sen anın sözünden çıkma, anın doğru hatını bulup yaşa. Bizni ertege kulak deyip avuldan alıp giderler. Çit yat jirlerge. Hazır ol seni yine alıp kaytıp gider. Temiline oturtup. Hazır ol. Nerse bula ol temil degen? Avtomobil degen yük taşıtırgan maşina. Ana tıra kurşiler şitenin yanında. Yok, barmayım men senin Abdullah'a barmayım. Yigitler bilen nişlerge kereklikni men biteli bilmeyim de. Birisi bilen de kışışkanım da yok. Barmayım. Bilmezsen bilirsin. Abdullah üretir seni. Ul bile kızlarını seçletirge. Üretir seni de. Kızım, sen bit benim balam. Men bit senin atan. Şit kişi tugel. Bar sen bu yigitke. Bar. Balalarım arasında hıt sen. Baxetli bulmazsın mı? Tanla beni balam. Baxetli bul. Yolların ak olsun. Rahat yaşa. Hoş.
Allah'a şükür. Kilip gittik. Ye. Eydegiz. Yuğuz bitlerinizni. Eydegiz. Alıştırığız gülmekleringizni. Giyigiz matur şitiklerinizni, şüvekleringizni. Eydegiz, indi, eydegiz, indi. Eydegiz, eydegiz. Reyhan! Ahiret! Heyde indi zindetir! Yürü almasan da Mingli bayının kumilinde orbada oturgan kiliş yürü almışa kolma indi sin eyde! Teş Reyhan, teş! Eyde! Reyhan malay! Sin! Tunga oturgan pay hatınları gibi oturup kırmayın sin burayı tığa! Teşinle malay teş! Mingli bayın senin attağanını kurup kovalsın! Benim hatında kişi hatınları gibi tiptir! Ey yapma burada vitaminsizge kızlar. Nişliysin bit garip ayak atlamay. Hazır mı ne? Ulsem ulemem mevuz ayaklarım bilen baran mingli bayım yanına. Allah versin. Şu münevereneki kıvvet urus batinkası. Serverneki kıvvet kızıl şitikler ki bulmadı. Yaşadık indi bizde. Kişi bulurga turuşup garip ayak bilen. Kardeşlerim